ይሄንን ራዲየስ ምን ማለት አር ኖት ፖላር ሰርኩላር ስለሆነ ፈርስት ምንድነው የምትፈልጉት ማለት ነው? አይዜድ square d r square d. Therefore, the first thing is r square. So now dA መፈለግ ነው። now ደግሞ d how to determine the area of this part. የዚህ ፓርት ብቻ ኤሪያ ነው የሚፈልገው። this part area. dA is equals to ፔሪሜትር እቺኛ ምንድነች? ዲ አር ስሞል ስለሆነች ዲ አር therefore area is equal to first perimeter of circular arc ምንድነው? 2r r not ስለሆነ ነው 2r not times by the thickness is dr small r is dr is now I z is equals to r means r thickness 0 up to maximum r. Therefore r is equals to r naught is equals to r naught. Integration of r naught square times dA minus 2 times r naught dr naught. Then 2 pi is constant, r z naught is equals to 2 pi integration of r naught square times r naught cube r naught ከየት ወዴት ነው የሚሄደው? from 0 up to ማክሲመም ሊሆን የሚችለው r naught ሰርክሉ ምን ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ደግሞ ቹዝ ሲያደርግ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። አናዘር ደግሞ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። ማክሲመም ግን from 0 up to r integration from 0 up to r 2 pi integrate r naught to the power of 4 divided by 4. Z naught is equals to by 2 2 pi r naught to the power of 4 divided by 2. This is z naught or iz, in this case iz naught is equals to x plus iy naught. It is circle now. ይሄኛው ሰርክል ሴንተር ይሄ ሴንትሮይዳችን ይሄ ፓርት እና ዚስ ፓርት ምንድናቸው? ሲሜትሪ ሲሚላር ማለት ነው። ከዚህ ዚስ ዋክስ በሌፍት ዋክስ እና በራይት ሳይድ ያሉት ምንድናቸው? ሌፍት እና ራይት ሳይድ ሲሜትሪ ናቸው፣ ኢኳል ናቸው። ኤክስ all symmetry ናቸው። therefore ix not ix and iy are not inertia equal ኤሪያቸው ሲሜትሪ ስለሆነ ኢኳል z not is equals to ማለት ነው። 2 times of x not ማለት ይችላል because they are equal እኩል ስለሆነ they are equal equals to iz naught divided by 2.
divided by 2. Then I z denote is pi under the power of 2 times by 1 over 2 times by 1 over 2. Then pi under the power of 4 over 4. Y not the equal nature pi r not the pi r sorry pi r the power of 4 divided by 4 divided by 4. Bar not from the substitute r given pi r the power of 4 over 2. Then determine kz. Kz is equal to I z divided by a I z r the power of 4 divided by 2 divided by area. Area of a circle ምንድን ነው? 20 ስኩዌር r ስኩዌር ከዚህ ሲወጣ r ኦፍ ሩት 2